o la kla kpensuo Mwa yele klosran bo ma inde okla lo so hallelujah nana David ye ou se on so ke klosran pa yele nwa bo e nyamie bo ti nyamie be nyamie I wula kla kpensuo hallelujah o mangle mu ko sanso o ti yelie ti nwa bo ele mo twa afien anu nyamie I wula kpen Yesu bo e nyamie okuni eti ale Boye nyamie okan yeti ndenyo. Sakpa etiali kefi kanzu iklole ntio. Omangle mu ewa leyase. Ewa leyase yeleke ya memeli kefi. Boye kleke fada ke nyamie so ulang pe Yesu sange I ulang pe Yesu sakpa. Ma emaya nyemesu na ma ila nyamiase. Ye boye etiali kefi nya benga be ulimu ye pa tramambe. Sange nyamie I wula kpeni osu. Keli kan cheni bo nyamie chengwoi nyamie wula kpeni osu. O mangle munga atele umie. O fi nyamie lea sengle mu Jésus dumanu. Ma Israël nyamien ma iula kpen osu Jésus duma inu na ma iula fiole iwansien iwen iyile wafanga bo afa yili okakan na oni anjumu base alléluia yele keke nyamien yiwo nyamien sawa to afoma nyamien nien yiwo yele nga fa yili wo klamale Buke Israël nyamien ibuli wa wankunda sieli na wa yiwo talwa na wa yiwo gbanfle wa fanga bo afa nyini juli wa fanga bo afa keni juli wa fanga mo ajabe fati bo asabe fati bo atin fatile Israël nyamien nye buli yakunda yili wo so o mangle mo ewa lea se donc pas Jésus duma inu ma wa nye suna la nyamien se oni bole nga bo efa boli wo Obuli wa kunda na wa bo Onye li su na wa bo Israël nyamie oyo mali ke kungbe wa fanga bo afatile okoli wo so yo yili wo so oni kan voulait fata Ma kan voulait oyo nyamie lié était sous et nyamie asena sous ke ekenge iwanso o se ke okan klosera unde iwen afali ninge ngabo ayili be afa meni ke osiebe afa sieli suke afa sieli ninge klasu alléluia nyamie oyi klosera oyi ninge be klakla ma o se klosera ke osie ninge som Nglemu nyamie susi oke ninge ngabo asiebe ninge ngabo alebele kanzu nyamie fama oka asiebe nya awlo ngabo osule nyamie awlo son fama oke asi awlo sonyo duma ngabo adile atanga bo wasanu le kanzu nyamie fama niwo
otisu kema elease o manglemu ibakan o ipengbe iwoke o fada ke la nyamia se yele ke satini ngemu be fi nyamia ya fa esi esu kema esi ninge somo o mama wa ni esu na sere nyamia la nyamia se Jesus du mayinu la nyamia se que Israël nyamien o chesati ningemu o fa vie mani wo ka nyansu o fari awro vie mani wo ka nyansu o fari ko vie mani wo ka nyansu nya apaso vie wa osu donga so kanzu nyamien fa mani wo la nyamien iase on yase na fata sakpa ingabo ekani ma emi nyamien osonu orasu yama oyenu afama Jésus du mayinu amen alléluia alléluia wa o lengle munyo wa o nyamien ikulale inungle munyo alléluia ukundeke ma bokon elenu ekula ejaso ma e mama Israël nyamien Ibo fa esi ninge betisu Ibo ili ekrama Ibo sapa wesu makanvule oyolia titi Alléluia Nya anyamanga wa bwekolai na seke nyake Israël nyamie o ili wo klamasa nya nyunu na seke nyake Israël nyamie o ili wo klamasa Alléluia, 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 mais bon day maman nyamie. Amen. Nyamie so oni maman len fata, oni kanvule on fata. Alléluia. Oma iwa fablenga ifa maman nyamie. Ya etiendenga o dwemu ablangula oninyo iwa nyonu o se ke anangama sebe mama woy oni fata waboli ke finu ma osi sebe todwe be bobe flewoy isuo alléluia o manglemu eso abodwe e to efle enyamien bole timi enyamien bole kwale Oma ese groupe Adonai qui a besoin de beau. Yama ekwa ekpaja e ma kanvule oyo nyamien lié. Alléluia. Nyamien vle e amulike Jésus do maenu. Ma nyamien ya un gwesai on y étranger Jésus do maenu. Yen abo e baba fa kenile. Ken abo o masre wa ne fain o kreke c'est Jésus wa bamai ni elien etimalike fi. Bison ke wayo leo. Wo bo nyamien bulu akunda si la la. Manyami ramusu Jésus du maenu ma bokuele na etie dwengam Jésus, Abama, oh, mi yo sa.
Jésus a maman, et yo c'est, sorti que Jésus a maman, sorti que Jésus a maman, Midi mali que vieux sang noir, sorti que Jésus a maman, il est sorti que Jésus a maman, il est sorti que Jésus a maman, 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 viva parti mali que vieux sang noir, sorti que Jésus a maman, aïe ça, viva mali que vieux sang noir. Sorti que Jésus a maman, aïe c'est, sorti que Jésus a maman, sorti que Jésus a maman, sorti que Jésus a maman, sorti que Jésus a maman. Et là, il y a bien on parle de Jésus planier, Jésus a atelier. Oswenabia,
Osua